Bakwethu sokuyikudibana njalo kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Ithemba ngilithola liphilile ngemakhaya ngesezindlini lalapho lisizwa likhona. Siyabonga lomqando sungani sesihlele emuva sungani kuyakhudumala. Ngihamba labafundisi bami ababili ubana sixoxisane ngendaba zeBhayibhili. Bafundisi siyalamukela kuhlelo, amukelana abalaleli. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule, okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwale iviki, okhulumayo ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Lamhlanje sikhangela indaba yemithetho elithumi, siqale kuviki eliphelileyo. Tholakala encwadini kaExodus chapter 20. Kulapho sizawugxila khona. Yebo kambe ungavula iDeuteronomy chapter 5 uyayithola iphindwa limithetho elithumi, kodwa ke lamhla sizawugxila kuExodus chapter 20 lapho eyabhalwa khona njengalokho ebasobala nxa sibala. Abafundisi ke bazasincedisa ukubana sichasise sicubungule kanjalo ke sizakhangela imithetho yokuqala emine. Abafundisi bazasincedisa ukubana siyikhangele le imithetho yokuqala emine engu4, yona ilithumi kodwa esigaba sokuqala imithetho emine engifisa ukubana siyikhangele. Bafundisi, ake sikhangele le imithetho emine yokuqala kule elithumi. Siyabonga mfundisi. Mina ke ngizafunda lapha kuMathewu 22 ivesi ngelika 36 usiya kwelika 40. Kulapho engizafunda khona. Kodwa ke ngingakafundi, vumanini ngilikhumbuze esake sakhuluma ngakho ngemithetho kaNkulunkulu. Ukuthi ekuqaleni imithetho leyi yayivele ikhona ingalotshwanga. Kodwa ke yayikhulunywa ngomlomo esingathi oral. Kusitsho ukuthi okhokho babesedlulisela imfundiso ababeyiphiwe nguNkulunkulu esizukulwaneni kuze kuyefika kwesizukulwane sesithumi. So ke sinanzelela ke ukuthi nxa sesiyikhangela kathesi njengoba ke lizwile ukuthi sithatha kuExodus 20 la kuDeuteronomy 5. Isibhaliwe ke ngenxa yokuthi abantu base bephila insuku ezilutshwane kulalozo ezaziphilwa ngabokhokho bethu bayizolo. So ke ngizafunda ke lapha kuMathewu 22 ivesi ngelika 36 ngize ngiye kuma kwelika 40. Ithona ke omunye wabo isazimlayo wambuza emlinga wathi, "Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emlayweni na?" UJesu wathi kuye, "Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomoya wakho wonke, langengqondo yakho yonke. Yiwo lo umlayo omkhulu lowokuqala." Abe seqhubekela phambili kuvesi 39 esithi yena ke owesibili ufana lawo uthi, "Wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena." Kuleyo mlayo emibili kumisiwe umlayo wonke labaprofeti bonke. Sinanzelela lapha ke izinto ezimbili ukubana ke esigabeni sakuqala emlayweni le esikhangele ngosuku lwanamhlanje iveza ubudlelwano bomuntu oyisidalwa loNkulunkulu ongumdali. Ukubana ke kumele siziphathe njani ebudlelwaneni bethu loNkulunkulu. Yiyo imithetho emine esizayikhangela esigabeni sakuqala. Then esigabeni sesibili kule mithetho le eyisithupha eqalisela emthethweni wesihlanu siyafika kumthetho wesithumi. Yiyo le imithetho eveza ubudlelwano phakathi kwesidalwa lesinye isidalwa. Ngamanye amazwi phakathi komuntu lomunye umuntu. Yiyo imithetho le esikhangeleyo kulesi sigaba esingena kuso. Sikhumbuleke ukuthi isibhaliwe ke kathesi ukwenzela ukuthi kungabi khona okhohlwayo, kungabi khona ozathi mina kangisakwazi ukuthi kwakuthweni. Ngiyabonga. Siyabonga mfundisi. Izigaba ezimbili mhlawumbe mfundisi Mpofu ungakachasisi umthetho wokuqala ukwendlalela nje abalaleli ukuthi kanje kwakuhambe njani belibhalwa lapha ngamafitshane nje. Siyabonga. Abalaleli mhlawumbe bangafunda kuExodus 32 lo 34.
sihlangana ke lo uNkulunkulu biza uMose embizela entabeni yaseSinai. Yikho lapho uMose atshelwa khona ukuthi athathe izibhebhe zamatshe ezimbili. Njengoba sizwile ukuthi imithetho lapha isesigabeni ezimbili. So sifunda ukuthi uNkulunkulu wabhala imithetho le ezibhebheni zamatshe. Wabhala ematsheni kutshengisela ukuthi yinto okwangamelanga iciche. Ayizange ibhalwe emaphepheni. Kodwa wathi ufuna ukuyibhala ematsheni. So ukubhala ematsheni akufanele ukubhala emanzini. Ungabhala emanzini usanda kudlulisa umunwe usala kuciche. Ungabhala enhlabathini. Ungabhala enhlabathini kungabuya umoya kuyaphethulwa kuciche. Kodwa imithetho ibhalwe ezibhebheni zamatshe kumbe yabhalwa ezibhebheni zamatshe kusithi ukuthi imi phakade. Njalo okunye abalaleli singafisa ukuthi bakubambe ukuthi izibhebhe lezi zamatshe zafakwa phakathi komchokocho wesivumelwano. So imithetho eli10 yafakwa phakathi kwemchokocho wesivumelwano. Kule eminye imithetho eyabhalwa nguMose engabhalwanga ngomunwe kaNkulunkulu ayifakwanga phakathi komchokocho wesivumelwano. Yona yayifakwa eceleni. Abalaleli sizafisa ukuthi bakubambe lokho ngoba sizaphenduka kukho sesiya phambili ukuthi imithetho eli10 yayiphakathi komchokocho wesivumelwano njalo ibhalwe ezibhebheni zamatshe. Bese kusiza eminye imithetho eyayibhalwe emaphepheni kumbe kuma scrolls eyayihlala ngaphandle kumbe eceleni komchokocho wesivumelwano. Siyabonga mfundisi. Ngenxa yesikhathi ake sikhangele umthetho wokuqala. Siyabonga. Umthetho wokuqala uthini? Umthetho wokuqala siwuthola kweExodus 20 ivesi 3. Ithi yona iBhayibhili ungabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. So umthetho wokuqala lo uNkulunkulu lapha uziveza njengaye yedwa okufanele akhonzwe. Nguye okumele abuye kuqala ezimpilweni zethu. Kungabi khona okunye okuncintisana laye kumbe okulingana laye esikalini. Ngesikhiwa kuleba leli lithi priority ukuthi kuyini okubuya kuqala empilweni yomuntu. So uNkulunkulu ukhangelela ukuthi mina lawe simfake abe ngowakuqala ezimpilweni zethu. KuMateyu 6 verse 33 iBhayibhili lithi funani kuqala umbuso wezulu lokulunga kwakhe. Kungikhona lezi ezinye izinto ziyakwengezelelwa kini. So uNkulunkulu nguye okumele abuye kuqala. uNkulunkulu ngeke abelane ukukhonzwa lomunye umuntu. Ngeke alinganiswe lomunye umuntu. Usambulo 14 verse 7 ithi yona kumele sikhonze yena owadala izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. So uNkulunkulu nxa kukhulunywa ukuthi kumele simkhonze, igama leli elokuthi ukukhonza lapha elivela khona licho ukufanela. So nxa uNkulunkulu sithi kumele simkhonze ukuthi nguye yedwa ofaneleyo ukukhonza ngoba wadala izulu lomhlaba. Ngeke alinganiswe lokunye, kumele abuye kuqala ezimpilweni zethu. Bensemvele semfuna ukukubuza mfundisi ukuthi uthena lingabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yes. Kusitsho ukuthi bangaba khona yini abanye onkulunkulu abafuna ukuncintisana lo uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba? Siyabonga. Yebo ngaba khona. Khonapho futhi singathi sigcizelele ukuthi akula umuntu ongakhonziyo. Wonke umuntu uyakhonza. Kodwa umbuzo ukuthi ukhonza bani? Lesikhexe ezinhliziyweni zethu sonke wonke umuntu ozalwayo wadalwa wabekwa ngaphakathi kwakhe isikhexe sokuthi kumele akhonze. Uzwa indlala nxa engakhonzanga. Omunye undoda ngikhumbula undoda othiwa nguAugustine owathi inhliziyo zethu azila kuphumula ngaphandle kubana zithola ukuphumula kuwe uNkulunkulu. So wonke umuntu ulokulangatha ukukhonza. Akube sokuphambaniseka ke ngoba uSathane uyaletha okunye okungonkulunkulu okungadalanga kumbe ezinye izinto ezingafanelanga ukuthi ngazi yakhonza kodwa ezizenza onkulunkulu. Bese zingena lapha. Into lezo umuntu angazazikhonze njani, azinikele njani. Kodwa ngaphakathi kwakhe kulendlala elokhu isala ngoba kakakhonzi uNkulunkulu weqiniso. Siyabonga kakhulu. Ukwengezela khona lapho mfundisi. Kungaba lento oyithandayo ukwedlula uNkulunkulu. Yona leyo singuNkulunkulu wakho. Ungakhangela kulezi insuku ngenxa ye technology le ebuyileyo abantu kabasuki kuma television ikakhulu abantwana. Babukela kuze kuye kusa yena ngapho kumele avuka esikolweni. Even lamafoni wona la esilawo kulezi insuku. Ingaba nguNkulunkulu wakho. Ingaba nguNkulunkulu wakho. Even umntana wakho lomkakho ungamthanda ukuthi loba ngabuye esithi ufunani umenzele khona. Uyabe senguNkulunkulu wakho yena. So number 1 nguNkulunkulu. Ngenxa yesikhathi bafundisi ngicela sibambeni wesithathu. Umthetho wesithathu uthini? Siyabonga mfundisi. Umthetho wesibili lapha. Wesibili Yes, uthola kuExodus 20 ivesi ngelika 4 ngize ngiye kuma kwelika 7 kwelika 6. Yes, ubaba. Uthi yona ke ungazenzeli isithombe esibaziweyo.
lo mfanekiso walokho okusezulwini lalokho okusemhlabeni lalokho okusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina Nkosi uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu olomona. Ngesindebele leBhayibheli kayikubeki kuhle. EsiZulu lithi nginguNkulunkulu olesikwele. Ngehlisela ububi baboyise ebantwaneni besizukulwane sesithathu lesesine sabangizondayo. Uvesi ngo-6 abe sesithi kodwa ngilothando olungapheliyo ezizukulwaneni eziyinkulungwane zabangithandayo abagcina imilayo yami. Ngifuna sinanzelele lokho. Lapha ke siyaxwayiswa la ukuthi nxa sokusiza endabeni yokukhonza sesithintile ukuthi uNkulunkulu ufakile indlala lokuwoma ukuthi umuntu kumele akhonze, kodwa uNkulunkulu nguye okumele akhonze. Kule ngozi ke ukuthi siyasithathe izinto ezisezulwini sizenze imfanekiso njengezingilosi bese sizikhonza. uNkulunkulu uthi kasingazenzeli izithombe lezifanekiso esizazibaza ngezethu izandla ukuze sizikhonze. Zingaba zisezulwini abuye futhi lapha emhlabeni. Emhlabeni lapha zinengi izinto esizikhonzayo. Engikhumbulayo ukuthi ezibayeni kule nkunzi okubizwa kuthiwa ngokhulu lentondolo ezibizwa kuthiwa ngokhulu ukuthi nxa kusenziwa uthola uyathela umquba ithela utshwala ingavela inyikinyise kuthiwa hayi ukhulu uvumile uzwile. So uNkulunkulu uthi singakhonzi izinto ezisemhlabeni loba ezisezulwini loba ngaphansi kwamanzi. Singananzelela eBhayibhelini elifananayo amaFilistiya babe lesithixo sabo kwakuthiwa nguDagoni esasilomfanekiso womuntu ngapha ngaphansi kuyinhlanzi. So ke lapha uyacaca ukuthi kakungenziwa umfanekiso loba wolutho olusemanzini olusemhlabeni loba emanzini ukuze ulukhonze, kodwa kukhonzwe uNkulunkulu yena yedwa. Abe sesithi ngilesikhwele ngiyehlisela ulaka kulabo abangizondayo abalisizukulwane sesithathu abalise isizukulwane sesine. Kodwa ke abe sesithi ngilothando olungapheliyo ezizukulwaneni eziyinkulungwane zabangithandayo abagcina imilayo yami. Ngamanye amazwi nxa sigcina umlayo kaNkulunkulu wokuqala lowesibili, uNkulunkulu uthena ke ulothando kuze kufike ezizukulwaneni eziyinkulungwane. Mfundisi, abanye abantu bangadweba umfanekiso, babaze umfanekiso kaJesu, babaze umfanekiso wezingilosi, babe sebekhuleka kuleyo mfanekiso. Kuyaxabana yini leBhayibheli khona lokho? Lokhu kuyaxabana kakhulu mfundisi. Wothi ngihle ngifunde umahubo. Ngayikhatshana ngoba ngesaba isikhathi. Alright. Kodwa bemfuna ukuthi ngibanike nje umahubo ngu-115. Ungafunda kusukisela evesini lika-4 usiya ku-8. Ithi yona ke bayazenzela lezo zinto ngezandla zabo besenza othixo besiliva labegolide abangumfanekiso abalendleba imfanekiso kodwa bengakhulumi. Abe sesithi okwenza izenzo zabantu banamhlanje zibe ngezesabekayo ngezenyanyekayo ukuthi sikhonza izinto ezenziwe ngemfanekiso ezenziwe ngezinto okumele ukuthi ngabe thina yithi esizilawulayo bese sikhonza izinto ezinjalo sicina sifana nalazo. uNkulunkulu mkhulu okokuthi singeke simfanekise kunjalo. Ngibona ngani utsho njalo. Akasikhangeleni umthetho wesithathu wesithathu. Siyabonga. Siyakhangela emine. Wesithathu uthi sikhangela u-Exodus ngu-20 ivesi ngu-7. Ungaliphathi ngeze igama lenkosi uNkulunkulu wakho, ngoba oliphatha ngeze ibizo layo uza kuba lecala phambi kwenkosi. So lapha sokukhulunywa ngobungcwele bebizo likaNkulunkulu. Akuqala ukuchasisa ungeze. Abanye isindebele abasizwa phela mfundisi. Uliphatha ngeze ikweyisa kumbe ukudlala buyekeke kumbe ukudlala ngalo. So iBhayibheli lapha ithi ungadlali ngebizo likaNkulunkulu. Ngikhumbula amaJuda kulebizo likaNkulunkulu elithi Yahweh. Ibizo leli amaJuda babelikholwa ukuthi lingcwele kakumele ngabalikhulume. So nxa babebala eBhayibhelini bethola lapho kubhalwe Yahweh khona babengakhulumi ukuthi Yahweh, babesithi Adonai, ngoba babesithi leli bizo lithi Yahweh liyazila vela likhulunywa Adonai lithi elithi Adonai lithi ukuthi inkosi. So babesithi ukuthi Adonai kuyahlonipha ngcono
kulokubiza ibizo likaNkulunkulu ethi Yahweh. So ngizama ukuchasisa ubungcwele bebizo likabani likaNkulunkulu. So ibizo lel'uNkulunkulu uthi singadlali ngalo. Zinenge indlela ezokudlala ngebizo likaNkulunkulu. Okwakuqala uJesu akhuluma ngakho yikufunga ngebizo likaNkulunkulu. Ungafunda kuMateyu 5 verse 34 siya ku37. uJesu uthi lingabofunga ngento ezisezulwini, lingabofunga ngezingilosi, lingabofunga ngebizo lakhe, lingabofunga ngeJerusalema elitsha. Kodwa uyebo kabe ngubani? Kabe nguyebo. Uhatshi abe ngubani? Abe nguhatshi. So ibizo likaNkulunkulu asingeke safunga ngalo ukuthi ngiyafunga sibili ngoNkulunkulu kumbe uNkulunkulu wami kumbe uye kabe nguye. Uhatshi abe ngubani? Abe nguhatshi. So ibizo likaNkulunkulu asifungi ngalo. Izingilosi kuthiwa nxa zilibiza lazo ziyathuthumela ngoba libizo elinjani? Elingcwele. So ibizo likaNkulunkulu akumele ngasidlale ngalo. Kulezi insuku sokujwayelekile ukuthi abantu bayasoma ngebizo likaNkulunkulu even ku social media, kuma WhatsApp la bedlala ngalo bekholisa besenza amajoke ngalo. So iBhayibheli liyakwala khonoko. Lithi ungaphathi ngeze igama lenkosi ubani? uNkulunkulu wakho. Okugcina engingakuthinta lapha mfundisi ukuthi ubungcwele bendawo zikaNkulunkulu kudala kwakuzila ukuthi abantu batshontshe church. Kodwa kulezi insuku amasela vele vele sebedlalela khona. So khona lokho kutshengisela ukuthatha ngeze igama likaNkulunkulu, ukudelela isigodlo sikaNkulunkulu ibandla lakhe elingcwele kumbe izinto ezinikelwe kuNkulunkulu ezingcwele. So iBhayibheli iyakwala ukuthi singaphathi ngeze ibizo lakhe. Mfundisi ungakadluli sina sisakhula kwakuthiwa umuntu uyedlula. Ukuthi umuntu lo sedlulisa amalawulo lanxa esona kasatshwa luvalo. Sefike lapho ngani seloye wamloyo kasekho eduzane swafa. Batsho njalo abanye. Batsho njalo abanye. So lingaphathwa ngeze igama likaNkulunkulu. Ake sikhangeleni umthetho wokugcina owesine. Sizaphinda nxa kudingeka bona lidlule ligijima bafundisi. Singagcizelela sichasise. Kodwa ke sikhangele umthetho wesine ngamafitshane. Isikhathi sisavuma. Ngiyabonga mfundisi. Umthetho wesine siwuthola encwadini kaExodus 20. Ivesi ngelika 8 kusiya kwelika 11. Ngizafunda lapha. Ithona ke khumbula usuku lweSabatha ulugcine lungcwele. Uza kusebenza insuku eziyisithupha. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Kodwa usuku lwesikhombisa luliSabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi ngalo. Wena lendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkomo zakho, lwemzini osemzini wakho. Verse 11. Ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba nolwandle lako konke okukukho, yaphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokhu inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa, yalwenza lwabangcwele. Siyabonga. Nxa unanzelela amazwi akuqala la ahle athi khumbula emthethweni wesine. Sibuyela khona phansi esiqalisele khona ukuthi imithetho le ekuqaleni yayingalubhalwanga, yayikhulunywa oral, iqutshelwana from abadala iye kuzizukulwaneni. Kodwa ke lapha isibhalwa uNkulunkulu bakhumbuza ngento yayivele beyazi. Ungeza umuntu esithi khumbula kakukhumbuzi ngento ongayaziyo. So ke lapha abe sesikhumbuza ke ukuthi ugcine usuku lweSabatha lungcwele. Ngamanye amazwi njengoba ke umuntu evele elesikhala lokulamba lokuomela okukhonza, umlimi usinika isikhathi kumele sikhonze ngaso. Ukubeka kucace ukuthi uzakwenza imisebenzi yakho ngensuku eziyisithupha. Kodwa lolu suku lwesikhombisa lolu abe sesithi ungenzi umsebenzi ngalo, wena lendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkomo yakho, lwemzini osemzini wakho. Abe senika futhi lesizathu ekucineni mfundisi ukuthi ngoba yena esenza izulu nomhlaba wakwenza ngesuku ezingaki eziyisithupha, waphumula ngosuku lwesikhombisa walubusisa walwenza labangcwele. Siyabonga mfundisi. Isikhathi yiso esesilomhawu. Kodwa ke enxa yomnyolaleleyo uzathi sitsho ukuthi isikhexe lesi sigcwaliswa kanye ngeviki. Sitsho lapha sitsho ukuthi abantu kumele bagcwalise isikhexe lesi kanye ngeviki kumbe kulensuku zonke lezi ezinye sithini, asikubekeni ngamafitshane. Siyabonga mfundisi. Khonapho okucacileyo ukuthi ukukhuleka kuNkulunkulu kulungile sikwenza isikhathi zonke. Njengoba iBhayibheli lisithi khulekani lingaphezi. Kodwa ke nxa sokusiza osukwini lokukhonza,
uNkulunkulu ubeka usuku lesikhathi sakhe kanye ngeviki ngoba ezinye insuku kumele siphatheke emsebenzini ukuze siphile lezi imuli zethu. Siyabonga abafundisi, isikhathi sengani sesiphela ngamafutshane. Kukhona yini esingakutsho? Siyabonga ye. Tetemine lesithintile. Sigiba lapha indaba ngokuthi nxa uNkulunkulu umthanda ngeke ube labanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Nxa uNkulunkulu umthanda ngeke uzenzele izithombe ezibaziweyo. Nxa uNkulunkulu umthanda ngeke uphathe igama lakhe ngeze. Nxa uNkulunkulu umthanda ngeke wephule isabatha lakhe. Okunye futhi ungakukhangela imithetho naleyo ngu4 ayitholakali kuma constitution abohulumende. Ngoba imithetho leyi oyiphambanisayo kaphambanisi umuntu kodwa uphambanisa uNkulunkulu. So nxa uthanda uNkulunkulu ubonakala ngokugcina imithetho yakuqala emini. Siyabonga abafundisi, balaleli. Sithinte abathi ngesihlungu i-vertical dimension, imithetho eqondane lawe loNkulunkulu. Emine ukuqala leyana yebe sikhuluma ngayo. Athe eqala umfundisi wathina yimithetho emibili ehlanganisa yona leyo kuqala emine lelandela esigaba sesibili eyisithupha. Ukuthanda uNkulunkulu, uthanda umakhelwane wakho. Yikho kuqhakathekileyo. Sizabe lokho sigiqana layo lindaba. Ngithanda ukuthi ngithemba liyaphathiseka. Kasihlanganeni kuvikela izayo njalo. Silokho sikhona apha kuyona le incwadi. Thatha usiba lakho, thatha ugwalo lwakho ubhale phansi indimane esiziqambayo ukwenzela ukuthi uphathiseke khona lapho ngekhaya osizwa ukhona. Inombolo zocingo kaziguqukanga 0718444196 WhatsApp 0718444196 078620400 078620400. Siyabonga kakhulu. Igama lami ngumfundisi uEsindlovu. Amaviki wonke kasihlanganeni khona apha isikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Inkosi ibe lomusa kini. Siyabonga.